Jangan lupa subscribe channel TV. Sebelum pentas gas, nah, make upan oke jeli cakuem berarti kuntilan nah. Nah, dari cono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cono diulang Bapak Ustaz Haji. Pada ngarga-ngarga acara mulutan. Doakeunnya ku sararea sing sukses. Nah, Oi. Oi. Kurang. Ibu rayon. tah iya, naon ieu? Dari apa pakai jeung susu atuh. Mana teh? Kapan mah teh? Banten nampan. Oke lanjut guys, tunggu aja pentas tengah tadi Pak. Nah, persiapan pentas sebentar lagi guys. Nah, personil udah siap. Gas. Orang ini berdiri dari kia gas. Oh, iya abang dari kia abang ini dedek. Oh, jadi gitu. Oh, gara-gara sono. Oh, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak terduga. Kita tepuk tangan amanah. Berapa mana nih ibu? Ada door prize. Door prize dan naon? Door tadi tembak prize teh ngaguling. Nah, berarti dia tembak ngaguling. Ya, kasih kado mana? Penonton Nusatea mana? Prok gitu ya. Mana tuan Nusatea? Anu pak tarifna, hebona eta heboh sorangan. Uka ya apa lu di keterangan sok atuh lanjut sok Jadi tuh. Itu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah untung sanes janjian kumaha para hadirin di dieu dararama. Alhamdulillah Pak Ustaz Gamang. Alhamdulillah Pak Ustadz ini majalah najis. Arti dongkap di Jerman hanya sarang rombongan. Nyaeta rombongan jadinya ayat simpuri. Siap bu? Siap. Tak ayeuna simpuri bade nempakeun warga Ciberem TV.
Bu, kau nih ayeuna. Keluarga Cipadak TV adalah ini. Para artis-artis terkenal kita adalah Mama. Pada yang menakan artinya Suanten kontrol. Suanten. Wadah program. Sing pada itu. hilang. Bagus tadi. Aku udah bagus tadi. Hilang. Pak Ustadz kumpul ketua kasih nama. Kita belum pakai wajib hampir. Sok tapi lo wajah. Kita tengah. Si bangga. Perkenalkan nih, saatnya seorang Mama. Nah, dengan Bu, si Oki jadi mikir dia bukan makanan atero. Terhanyut dalam kemesraan. Bu, perkenalkan nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu ini Pak, ini kamu kan jangan salah surah ya, Mak. Pera, Bu, pera. Mangga. Pera sosial. Nah, ya nanti sekian. Tos, mana? Mak, Pada ngalahan. pada ngalalang sana. Mana keanggap. Mangga kamu, Mangga. Siap. Mana itu? Tapi cuan tenang. Ah, Bro, terus. jangan pada ikat. Batangan ya. Kami Fadlati, biar tahu masyarakat di sini bahwa kita hadir di dalam acara Mulut Maulid Nabi di Ustadz Wahab. Pergaulan. Menampilkan kita dari Cipadak TV. Yuk, Berapa subscribe? subscribe Bu, break Bu. Sok, bangga. So, teng. Naon? Ini mah sekolah naon? Kumaha? Aduh, punten ya ibu-ibunya. Saya aja. Stop. Kita nyanyi. Nah, salawat. Dilarang Maulid Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mangga sadayana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim bi barakatihim wa dinil husna bi nurihim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya. Aja kenal. Lo siap puasa. Balik ke Irak. Iya. Apa? Apa jadi foto? Apa kali? Waktu malu di lockdown teh. Parah siapa? Mengabah. Mengabah. Ayah.
Anu beureum, ngomong ceureum TV beureum we terasnya. Non paladani. Wih, kabumi teu aya sasaha parweng dikasih ukuran. Das mangga. Itu kasih. Ari abah atuh terang ti saha amu aya di dieu. Milarian abah teh. Turu. Suci, kapunteran suci, kasimpang lima. Jimat urusan pribadi. Bang, pokoknya tukang ipenak sareng abdi, anjeun anu jongna par di kerbok wani. Wani saketa rame, ya si aku naik ka luhur eta rameuna, aya dong mah dihanapkeun ya alhamdulillah. Di sana kami teh bahwa di dieu aya acara Maulid Nabi. Oh, gitu. Oh. Di sana. Tong satu kayak gitu mengiringan abah. Apa? Gila aja orang Solo. Jadi itu apa sama itu Sok. sekarang aja ono. Makanya teh siapa aja mana? Makanya dong. Abi bapaknya teh bongkok. Pas kolot, orang masih pulang ke bawah saja jauh ah gitu. Sok orang selama siap. Salawat dia dilajang kan udah. Dilajang ya bu. Dilajang ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Rabbi wa'afana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi wa'afana bibarakatihim. Ayo, jadi ustaz jadi Iya suku aja jak. Harus dibantu sedih gitu terharu. Teh batu. Kamu Mohon kampura sugan teh. lainnya tempelan sanes ari si ambu mah ja ini ngakeun ku si abah mendingan seung Mohon yang sen. ieu nyeungseur ieu nyeungseur untung teu teh ka poe ge nya ari si abah karek pagi teh bongkok sendal di dieu sana Kasih satu dia jangan kasih sadeu apa? Kamu teu asa sari. Tahu ngobrol. Hah? Lain si amu Ari si abah ya nyaho ti saha ieu amu main di dieu. Nyawa pisaha. Ya nyaho atuh. Ayeuna mah kali ge si abah mah nyanyah mana ayeuna mah ningali Sok atuh dipayun di dia. Iya, atuh dia. ain ya nah si abah papanak sudah memurayot Di Bali. Dipayun. Sok. Coba Hari jeng capek hati barang geus numpuk di pagede. Anu opo betul bener si mah eta padeung iya anjing lagi.
punten kumaha si abah nyari encok cenah encok orang minum beli acara juta jong sakala kumaha teh. Kadeudeuna ka acara eta istri teh. Kangen. Oh, kangen. Geus borang ka handap neng pena. Korban lockdown eta teh teh. Mohon atuh panginten di akhirnya kan nya udah sebagai saya kenal acara panginten di dia. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sanes kirang sono mah sono hayang keneh naik. Mung tinggal aya acara salajengna di simkuring sareng rekan-rekan simkuring khususna di Cibarem TV. Cibarem TV abi nyangakeun aturan ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibarem TV Entah guys, iya Cono demam panggung ya. Pentas pertama. Sorangan tuh. Hah? Naon actingna dah lucu Mbak Dadi. Ka film teh Ka film atuh bah, mimiti datang oge bah. ada di sini. udah si Madu. Si Madu, si tetewe geus Si Kuhung. Ya, kapur tangan